Umuntu wese ndakurahiye umuntu wese afise urupango mu Burundi canke inzu mu Burundi iri nk'umuyaga nkuba ategereza kuba atunze uno muntu mu nzu ariko navyo yarazi ndakubwije ukuri we kurikena ikiganiro nza kubikora freestyle gatoya 5 kwa 5 twinjira vyanka vyakunda yo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ndabakunda cyane shaka jende umunyarusoko buja forever vijay king warubizi shaka nyene mera nk'umuntu ari karasobanura filme mera nk'umuntu atasobanura filme nyimba hari action nyimba konze ariko cyakantu shaka kumenya siguyenga amaraso ye tuyagira inzoga umwambiro tuyagira umubiri wa Kristo we yaba ari imborerwa totali turiko tugaruka kuntuza Yesu yaba abari imborerwa idasanzwe kwera undangana gute mwavyo ndibaze ijwi muri ko muragyumva nawo mutari umuntu mwabantu mwe mununze muri televiziyo zanyu ziraturika shika mu Burundi wasanze nyene ko ari witeze ko azokwakira mu gusigura filme niko vyagende byarakoye gufatisha buja flavor nkuko je byanyoroheye mfite n'urusaku ko Vijay King KABUTINDI ari mu bantu batanze Rocky gusobanura filme umusobanuzi wa mbere ndigusubiremo cyo nzabivuga umusobanuzi wa mbere ni yaba ari KABUTINDI 5 kwa 5 ikibazo rero kiri hehe uri kuraraba kubera ko muri kano kanya abantu rundi benshi baraba filme zasikuwe n'abanyarwanda ikibazo kiri he kiri ku barundi badakunda intunze ya filme zasobanuwe n'ababo canke kiri ku basobanuzi ataba hari mu Burundi bo bishobora Ngunda kwivugira ko tumunyarasoko buja flavor abamaze kubiharira hano abandi bamaze kuvyemera ariko muri kano kanya ndazi no musingiye kugira gute kukwemeza no musi murabizi sinita hasi kirazira reka manzi ndakuramutse reka mvuge ni bonsoir mesdames et messieurs de buja flavor ma paye manoti promoter le maître de cérémonie manotito promotato maître cérémonato uza kwigana iyi noti azofungwa behind the camera behind the camera ndiko mbona ivyo mudashobora kubona ni cameraman mfise umusura mfise n'umukeni engineer just cameraman yagarutse kandi uno musi uno rero jewe ndanezerewe kubera iki aha natangwa ikiganiro 5 kwa 5 kandi vyanga vyakunda kigenda neza 5 kwa 5 ndikumwe n'umuntu mukunda ndikumwe n'umuntu mukunda mutamuzi no musi namubaza nimbere ya kamera ico gituma nezerewe n'umuntu mukunda mutamuzi reka nemeze mvugeni umuntu wese ndakurahiye umuntu wese afise urupango mu Burundi canke inzu mu Burundi iri nk'umuyaga nkuba ategereza kuba atunze uno muntu mu nzu ariko navyo yarazi ndakubwije ukuri we kurikena ikiganiro nza kubikubarira ukaba uzi ko ufise inzu ibujumbura canke upanze ibujumbura mu nzu yawe hakaba hari umuyaga nkuba na televiziyo uno muntu uramufise ukuri kw'Imana ndakurahiye ninde ndikubona umuhitinzi yakoze ibintu bigiye bitandukanye ndikubona umusobanuzi wa filme reka ndamuvuge ndamuhereye inyuma muri kano kanya turi kumwe ndikubona umuntu ntaravugiza niko kubiri kose muraza kumumenya ndikubona umusobanuzi wa filme azwiho gukora amafilme ya action azwiho gusobanura amafilme ibihindi bikubita azwiho gukora amafilme atwika reka ndamuvuge mvuga ko ni gice kimwe n'umunyarwanda ikindi gice n'umurundi kubera ko sewe n'umunyarwanda nyene waka umurundi kazi muri kano kanya tuvugana ari ngahi wacu mu Burundi ntasanza kuri akazi cyo gusobanura filme ndikubona Vijay King KABUTINDI 5 kwa 5 mwamaze kumwumva araza no kuzigira aga freestyle kugira ngo tumutahure neza cyane ngira presentation ndi kubera ko ndikumwe umuhitinzi mbere ko tunatanga rekomenda ubaze ko ameze neza urugwamo rwanje aza gumva neza Vijay King vipi assalamu alaikum umeze neza ndashima urwamo uragumva gute urambeshye ndakweshye gute ndakweshye gute bambwiye ngo barantunze muhira yende intebe umuntu wese azi ko afise televiziyo atunze Vijay King mu nzu imagine bantunze muri televiziyo kwera undangana gute mwavyo ndibaze ijwi muri ko muragyumva nawo mutari umuntu mwabantu mwe mununze muri televiziyo zanyu ziraturika Vijay King uyo numuye n'umuntu nka Vijay King tuba turiko ku mazi yera tuvuga tuti ara sante ni ku mazi yera ikimba bwacu okay bo kubera ko turetse hasi uragwendera undi reka manze someho na amategeko y'ubuzima bwacu turetse hasi ubwo yindira nakibazo Vijay King mbeko tunatangura ndatari umuntu muri kano kanya taramenya neza Vijay ariko iryo zira ndazi bamaze kurimenya Vijay King mugasobanuye films ndazi mwamaze kumwumva mbeko tunatangura aga freestyle gatoya 5 kwa 5 twinjira vyanka vyakunda yo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ndabakunda cyane shaka genda umunyarusoko Abuja Flavor Vijay King warubizi shaka nyene mera nk'umuntu ari karasobanura filme mera nk'umuntu atasobanura filme nyimba hari action nyimba konze nyimba ari kumota kagonga nimba kubisa ingumu nimba fire yatse vuga ati 5 kwa 5 aramukubise 5 kwa 5 yarimereje Vijay King twagiye ndahira inko kabyarama bindeba nyine nugira isoni muta ugira isoni twagiye nijwi rirerire kandi ndahirahiye ndakora action harimo ndahira mera nk'umuntu ari karasigura filme bako nyene wamubigira bikavuga ni assalamu alaikum wallahi mutarabakatu ndetse ku bantu dusangiye dini abadahuje dini nambabwiye nti amahoro y'Imana abe muri mwebwe ndetse n'ikimenyemenye aracyari nge namwe aracyari company sinyivuga wesigura iyi televiziyo yivuge aracari yivuge nawe aracari yivuge nawe aracari yivuge aracari Bamba Not TV yisubire ega ndafata aracyari Bamba Not TV Tinda shaka Vijay King tinda shaka filme dusigura ga filme naho tutariko turakabona gusigura biro ntago ari ibintu byoroshye bisaba niba ari action umbwiye mbe ndi kureba igikorwa ndi gukora ubu twicaye ahangaha kubira ndi kureba mwebwe kikarivuga nti arasakuje arakubise ibyo se ndamuri kuvuga ariko ashaka kwimagina mu mutwe ukabona uti reka umuntu wimagina ntagasigura arabeshya ngiye kwimagina rero nabangiye kubeshya barimo baranyumva iyo ndi gusigura sinema sigura nkurikije bavuze gute handitse gute bari gukora iki ngiye kusigura ibyo ndi kubona nabandi kuvuga bya bindi nkaba basobanuza bandi akubwira ngo imodoka iragiye irakase irazamutse uri murabibona usobanura ibyo rero usobanura icamba kurindi bivuze ukeneye ko bavuga nawe usobanura ibivuzwe umvishe abarundi muri rusange abanyarwanda East Africa yose bose barazireba kugira ngo basi twinjire neza tereshaka umuntu aza nkurikirana mbashaka ko tugenda turi kumwe umurongo kuwundi basi tumugira kaka introduction kawe aho ka introduction za kugira nze kumamo kaka jambo ko nakuvuga 5 kwa 5 nze kuva vyanka vyakunda navuze assalamu alaikum ni byabwo ikibazo nabumbuye ni kimwe iyi company yanyu ko numvise ni company byose ni televiziyo mwatangiye bari company kuki numvise 5 kwa 5 yanjye mwitwa ege ryo ni zina rya ndikumwe na Vijay King KABUTINDI ngo navuga 5 kwa 5 enda kwerekere mutanga umusoro enda kwereke wowe umumishirima mugandaze koze bibiri burya Paulo ashitse hano agasanga abantu bakora ivyaha ashakora ivyaha nka bagaca abahindura avuga ati mugo bino bintu dukoze sivyo je nanje meze nka Paulo nimuvuga 5 kwa 5 nshitse nanje mvuga ni 5 kwa 5 cyo kuri ko Paulo yafashaga abantu gukora ibyaha yarafata akavuga ati none Paulo uza abantu yishe uza abantu Paulo yishe acitwa Sauli Sahara wewe usoma nabyo nemera usoma Korani je nanye nsoma Biblia Paulo yarishe kwi Paulo yishe abantu benshi tuvyemeranye Korani na Biblia ntago bitandukanye cyane ariko Paulo yarishe abantu benshi ko biri kose ariko Vijay King nukurire kubugaba reka ubwabwa ugira inyuma ya kamera bumwe wazuragira turi inyuma ya kamera reka bureke aka introduction y'amadutangura singakoze kweli uyu mugabo nawe naganda gashaka ko uno musi wakoze ama interview menshi uno musi uri kumwe na Manoti promoter uri kumwe na Manoti promoter ni Manoti ararama kunoti ndomba yafite tagiye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ninge namwe ndetse cya Vijay King KABUTINDI 5 kwa 5 kwari kutavuga kare ora assalamu alaikum ni rogo nkoresha 5 kwa 5 ni izina nkoresha muri sinema urumva ntangiye mvuga assalamu alaikum hari nakandi kantu nzi vyanka vyakunda abantu bose bahita bamenye bari amagambo nkoresha byanga byakunda vutuske mama yangu karabaye reka tumanuke ni kiganiro ndi kubona Vijay King KABUTINDI navuze no mu kiganiro cyo no munsi ni original no mu kiganiro cyo no munsi ni fire ndi kubona n'umusobanuzi wa filme ndeka manze mvuge ni nyimbu zi filme ziri mu nzi wawe filme 8 zikunzwe hajya mu nzi w'abana bakunda kuraba cyanye bene wanyu bakunda kuraba ndazi ko zitatu muri zo zasobanuwe na Vijay King KABUTINDI reka manuke ni kibazo ca mbere Vijay King KABUTINDI nk'umunyarusa kwa Abuja Flavor ndabizi kuri mu mizirima
muga muri kano kanya turiko dusangira amazi yera bimeze bite amazi yera ndayavuze no muhungu nakunda kwiva ngo amazi yera akana kayera rikaranwa naho kari mu kubereka none agacupuka kandi uri mu misiri none tuduza nakaje ko ikinyuma hari ibintu Yesu yari umukristo Yesu yari umukristo Yesu ko biri kose sengera asenga mu ntagyonze yari umurokore ntagyonze sengera asenga mu kuko na Bibiliya ntagyo yigera ipfuka yari mu katolike ntagyonze naryoze umunsi barikana indya zabuze nibyo kunywa yari babwiye ngo muzane amazi mbakaragira akantu mbakorera akantu tugiye bengaga imitobe sibyo ari ikindi kintu banywa n'ibyayi bari kubiteka isukari yabagaho niba nibeshye na jindi batazari kubaho none ko yakoze divayi tuzi ko ari umuvinyo kandi umuvinyo nawo kawuborera kandi umuvinyo ukawuborera we ntiyanyweyeho birashaka ko ntiyari gukora ibintu atanu abakristo bita Yesu umwana w'Imana ngiye mwita intumwa niba abakristo bose bakurikira umwana w'Imana uranshobora gukora akantu gatoya iyo divine n'ubu muri katolika irakoreshwa sibyo baracyayinywa na padiri arayinywa ari kuri alitari niba divayi bayita amaraso ya Kristo ngenzi kari inzoga barangiza bagafata ukarisitiya ni farine n'umwambiro w'inzoga ibyo ni ibintu nzijana kwijana babifashe bakabikoresha mu idini rya katolika wowe ukaba nk'umuntu uri ku isi ugasesengura amaraso ya Kristo abaye divayi ukarisitiya ikaba igiye guhinduka ifarine ariwe mubiri wa Kristo Yesu ababaye iki ariko cyakantu nshaka kumenya siguyenga amaraso ye tuyagira inzoga umwambiro tuyagira umubiri wa Kristo we yaba ari imborerwa totali turiko tugaruka ku ntuzi Yesu yaba abari imborerwa idasanzwe nako mbesha none aka kantu muragahuriza ko n'abamizirima bagenzi bawe aho usanze uja kusara none umumizirima mugenzi wanjye imyumvire ni yanjye ni kimwe ni kimwe kubara mwinjira mu muntu ze imwe haranditswe ko buri wese azabazwa ibyo yakoze ntago nzagenda ngo babaze ngo kabutinde wanyweye inzoga ariko mugenzi wawe kanaka ntiyanyweye inzoga sibyo yego kubw'ibyo rero hanwa ko wanyweye inzoga cyangwa se babuhane mugenzi wanjye ko ngi nanyweye inzoga bazampanya niba ari icyaha koko nzabizira niba atari icyaha koko ntawe uzamfata ariko ntawe uzampanirwa bisiguye ngo imyumvire yuriya niyanjye ntago bihura Yes, turacari mu ntangiro je murazi ko ndi umunyarosoko buja Favor niyo mpamvu rero bagishije kibazo kwera ko mise sumvise reka arasigura film ukumva ngo bamanze gufate ku mazi yera uzomenye tagomba afate kuri ka kantu manoti promoter yavuga amareka tubanuke basi tongera reka manuke kugira ngo uyu muramenera ibanga ariko nambeshye ndi umunyarosoko buja Favor ni kumbeshye sinkubeshye nivyo no hano vyivugiye ku ka ndi kumwe amazi y'igombo ngo mafate ngo amazi yera ajye bagiye kura akanyene muragabona gakinguru akanyene nikabagiye ko uya yera bayira nakanyene erega uruzari amazi arimo arabira ahava kagera yari kubira uvuze ngo yawe mu mikorobe zose ngaho reba nakadoka karacyabira kare mu gikoni ayo ni amazi yabayira yes reka tumanuke n'ikibazo cyambere vijay King KABUTINDI wavuki araringa ndashaka tugire gutya kano kantu inzoga ngiye ko nzifata kuzinywa nagaricyo cyaha ya abwo icyaha nuzinywa ziragukoresha iki kigeza gukoresha kuzinywa niba nzinywa nkaba nshobora kuba nta muntu mbwiye nabi uko 90% sindanywa inzoga ngo nserere sindasindira umuntu ngo mukubite nanywe inzoga imana izanabindinde so niba ntabasha gukora iki kintu abasiramu barabyemera ntago mpamya ko abasiramu bemera ko kunywa inzoga byemewe oya ariko umve ko ni idini rya Kisilamu ritabyemeye ariko twe turirimo dufite uko twumva tugomba kubaho mu iryo dini bitandukanye bisiguye ngo nigeze kubaza abantu nti gusambana n'iki nicyaha none gusambana ni ibiki barambwira ati gusambana hano kuryamana n'umuntu mudahuje mutashyingiranywe okay umva ko muryamanye mutashyingiranywe muhakaroro ntise
sheri wawe avuye iwawe muhira avuye iwawe mu rugo je kukureba iwawe aramutse ahageze akaza urumva ko murakundana we nawe mukoze imfungurwa muratetse so bihejeje murafunguye maze gufungura uba abantu babiri bakundana bari gihe usanga bibaye ibyo bintu ise iyo bihejeje arakubwira ngo uramemukiye cyangwa arakubwira ngo merci barashingiranira akavuga ati merci akubwira merci niba akubwiye merci umwiciye kubera wamuneze nakarunye ndimo ndabaza none iyo merci ayikubwiye kuko mukoze icyaha cyangwa ayikubwiye kubera ko mwenjoyinze none gusambana ubwo ni uti rero gusambana na sheri wawe mukundana nta kibazo na kimwe oya sibyo sinjye mvuze ahubwo ndakubaza si uri kurabisobanura imbere ya kamera je ndimo ndavuga imbere ya kamera ariko je nuko mfite nuko byiyumvira te filozofi yanjye bwite nundi muntu afite bwite ariko we nuko byiyumvira gusambana na sheri wawe ni nkubaza akantu gato gusambana na sheri wawe mukundanye nta kibazo na kimwe kirimo niba mosque umusigiti ukubwiye ati wa mwana ntukanywe inzoga yengeye kuguha akaruro kandi mvuga ikintu mvuga ndimo ndakivuga kumba ku isi kandi nyituyemo mbona niba tubwiye ngo we ntwimwe inzoga ukazireka aho ni bo ni byiza niba ndetse izo nzoga nkajya basi nk'umubarokora ukeka ko imyumvire yabo ngewe nzayigenderaho kubera ko ari abarokora cyangwa pasiteri yavuze ngo oya akarorero ibintu byose abantu bita ibyaha babyita ibyaha muri kano kanya niba pasiteri akubwiye ngo umuntu uvuga ijambo ry'Imana ni umuntu wahawe umuhamagaro wo kuvuga ijambo ry'Imana Imana idukunda kimwe ese iyo Mana bavuga ngo itanga umuhamagaro ni inyabyaha telefone yamuhamagaye ko ni nomero zingahe niba iyo Mana yaraguhamagaye wowe ngo ujye kuvuga ijambo ryayo bisiguye ko ngewe inyanga ku buryo ngewe ntajya kuvuga iryo jambo ryayo kandi haranditse ngo kunda mugenzi wawe nkuko yikunda none ko yagukunze kundusha rero wowe ikaguha ubwo butumwa nge ntibu ngumva kinge aha Imana yakunyeretse ngo niwe tuzabana kuki iyo Mana ikunyereka nge ntinyereke ikakwereka wowe gusa kuki yaciye muri reka tuve kuri icyo kintu twimanukire n'ikibazo cya mbere Neka ndagishi kibazo cya kabiri ko nicyo cyari kibazo mu bindi vijay King uri umunyarwanda wakuriye mu Rwanda sivyo kandi nk'umunyarusako Jeffrey bambana ngufise ko amakuru menshi ko ari naho wiyize uravyumva ko ndi umunyarusako amakuru yose wari wayambariye narumvira ko yakuye hehe yego nagiye kuza bangambani ndi umunyarusako wa Jeffrey ukazokumva uwundi zocumbarira azo bari photocopy amarenda bizi ko wavukiye mu Rwanda ukurira mu Rwanda wiga mu Rwanda urugendo rwo kuva mu Rwanda uza mu Burundi kwagenze gute kuki iyo ngingo wifashe wishunziye ngo mu Rwanda akazi no gukunda igihugu gukunda igihugu cy'u Burundi no kuvuga wakunze igihugu cy'u Burundi kurusha u Rwanda bo ngenza mu Burundi nkuze bwa mbere na hari 2014 naje mu Burundi mu byo gusigura nyine amasinema so aho nabaye abo twabanye n'abarundi nta buzima bubi nabanye nabo oya yabaye ngombwa ko mamaragaye gato ndagenda ngiye biba ngombwa kurongera kugaruka uva ngaruka haciye imyaka myinshi urasubira mu Rwanda ngo ndasubira ndi hano mu Burundi uragenda sometime ukagenda ugaruka nagumperuka kera kuva bafunga imipaka ntago ndagenda ndiko ndabaza rero urugendo rwo kuva mu Rwanda gushika mu Burundi waruzanywe niki bwa mbere nzo byarakazi ameza byarakazi kagute yo gusigura sinema kubera yabaye akantu ko guhitamo basobanuzi bakunzwe mu Burundi ntago nari nzi ko nkunzwe kuko ariko nari nzi ko igihugu cy'u Burundi ndibuze gusanga ari ahantu ndi bwakirwe so mbona biraryoshye ariko usanga hameze neza ntari kandi abarundi bose aho bari bajye bikomera amashyi n'abarundi kazi mwese aho muri bateri isari uvuze ngo abarundi kazi bikomera amashyi nciye akantu karaho bateri isari ari umuntu nyarwanda yigeze gukora interview bamubaza ngo we ngo uvuye ngo mu Burundi ngo tumvise ngo abarundi kazi ni beza nawe ati guverinoma no kuri abarundi kazi ni beza ariko ku kibazo bafise ngo baranwa nawe nuko nyene nuko uyibona ngo baranwa bakanywera n'abadahari banywa iki inzoga nda muntu ta
ariko bureka gushikira gute kandi nawe nzi kuntu nta muntu utanywa mba nkubwire nawe ndazi ko kumazi yera umuntu wabajije ugiye kuvuga ikintu sinzi wari ariko iyo mubaza ngo abanyarwandakazi ntibanywa ari gusanga nabo banywa cyane ko agereka kuvuga ngo warundi kazi no bamwa gose n'abanyarwandakazi baranwa gose baranywa nge ntabwo nashinje none ntibakuriye sinashinje umuntu icyaha cyo kunywa ngo anywe inzoga oya nta nubwo njye mbibonamo ikosa ahubwo nabona ikosa ry'icyo yakoze nyuma ntabwo ari uko anywa inzoga kuko nkunda kubwira nk'urubyiruko mu cyenda kwijana najya kureba ajya yita ku majambo mvuga ariko uko mbona hanze uwo nguwo abona hanze uko nsi nyuma ntabwo ari njye kubera ko akenshi ushobora gusanga akazi ubwako kaguhinda ishusho sibyo yego ariko mu bitekerezo byawe no kuvuga ukabura undi muntu sizi ko naho ndabyumva nyuma nkunda kugira urubyiruko buri munsi rwaruka inama aho ruri rwose rujye rukura mu mutwe ikintu cyose ubonye nyuma ukibyaza umusaruro ntagira ikintu kigucika kereka ikibi gusa kandi aho bari bajye bumva ko mu minsi iri imbere nta muntu bategamiye uko agomba kubafasha ahubwo bahagarare bo bikoremo akazi bibyaza umusaruro bibonemo akazi abahubwo abandi baze banabashaka ati waduhaye akazi abarundi kazi abarundi mwese urubyiruko murashoboye 100%. Kandi nkuremo na cya kintu yamyumvira abakobwa bifitemo ngo hari akazi ngo tutakora. Kinza abakobwa b'abafundi bubaka n'abayangayanga barahari. Nta kazi umuhungu yakora murundi kazi nta kazi umuhungu yakora utakora. None njye bakora bakagupinga. Reka umuntu agupinga ariko ugakora. Byanga ariko wikoreye wewe. Uko nutagerageza ngo wanzurire ko ari byo. Nta kintu kizaba. Ndabyibuka rimwe nigeze kuba akabazo nagara akabazo nge nabyita nk'igisubizo. Kiyo njya gushaka umugore ntabwo nari mfite amahera menshi. Owe. Gusa nagishije inama ni ibi bintu mbikore cyangwa. Barambaza ngo none wowe ntufite aho urara, ntufite ibyo urya, ntufite uko wabagaho. Niyo wabagaho ukorera uwo mugore wawe naza azabaho nayo ubwo buzima. Kandi kuko hageze nsanga hari ikintu Imana ikima kubera ko ibona ko ikiguha mbere cyari kuzakwangiza kuko niba aka kanya udafite umugore Imana ikaguha za miliyoni wanzu urebe ibikorwa ukora nta bufite nta miliyoni ufite uyifise na uyimagine uyifite niba uzi ko akazubamo ari akageto k'icyumba kimwe uri muranaho agashamburete mu gatondo haza umukobwa nta mahero ufite yego mwijoro hakaza undi si babiri none imagine iguha etage watumarira abana bose boherera mu nzu yawe noneho nabo tarabyara bajya bavuga kuvuga uri kubateganya ati kare nakunda konda Tamanose tuviye hingi mbere ko nshika mu mbere ko twari ko ndavuga urugendo rwo kuva mu Rwanda uza mu Burundi wavuze ko kwari gukunda igihugu cy'u Burundi ugikunda nakazi ariko rero tuvuga ku rugendo rwawe kuva mu Rwanda ushika mu Burundi ariko imbere ko tugira gute mbere ko dushika mu Burundi reka dubande dusubire inyuma dushike cyagiye ugitangura gusigura filme byakujemo gute byari bimeze bite bongena nakuze nkunda sinema kuko burangiye ntabwo nakoze nasigiye sinema gusa nakinnye sinema ni na comedy na mu Burundi ndazira hari zigira kuzingana bagasore twarakenanya nakoze nararirimbye kuko mpamya ko nzi kuririmba kuruta gusobanura ako kantu rero urumva ko nakundaga sinema nakuze nzireba batarasobanurwa biba ngombwa ko ngiye nkura bana na Master niwe mwarimu wanjye muri sinema Master mwarabanye ari inshuti mu muryango wacu cyane ko abantu benshi bazi ko tuvukana ariko n'ubundi ngiye mfata nka grand frère kubera ko twacanye muri byinshi so nyuma urumva uko mpuye na Master yasiguye sinema ngewe ndi umunyeshuri nigaga muri deuxième secondaire troisième je pense so mesheje kwiga muri sixième secondaire Master nibwo andi gasenkiye muri bwo naje kumusura rimwe muhira nsanga gikora filime bita ngo Transformers
ayipurenze nyisobanura nyine bya bindi by'umunyeshuri wiga urumva tenigaga mu cyongereza kandi ibyo bavuga ni cyongereza cyose nyimusobanura twicaye muri sala atambwira ati wa undi ko umuntu bizi ibintu kubera icyo sasa ngo tubikora icyo gihe baje nibo barakoraga baramazemo nk'imyaka myinshi so bagomba kumbwira ati rero mfite ni ga 5e sinajya kujya gukora igize ati 6e ndimo ndasigura sinema nta nubwo najya kwiga mfite amafaranga ngo bikunde kuko nubundi nabaye mu buzima mvuga ni ndi gushaka inote gusa mbanza nkayeka ibyo ndangiza kwiga maze kurangiza kwiga nabwo mbivamo ko namaje kujya gukora ibindi mu alimentation uzi bwinshi nakoze ahantu bita mutedemiri biba ibintu birebire kubera mwanya mutamara ambwira ati rero mwana wariza batama kubwira kana kubwira ati ndagukunda kandi narakwibyariye niba narakubyaye sinkeneye kugira ngo uvunike igihe cyawe nikiragicara muhira nkuhahira urye wambare irakitu mu gihe igihe cyawe kize kubonye ibyo ukora ubikore rero master P yageze aho ngaho arambwira ati wowe kwino muhira tugwasigitsugura sinema hari aho rero kuze muhira nibwo yatangiye kunshyira muri ibyo bintu ati fata microphone uvuge navuga ko njye nateraga blague ni nakunda kwiterera story yumva bya bintu nabwo biraryoshye kuruta abasobanuzi babikora ahita ambwira ati rero fata sinema ugende uyigeho uzaza uyisigura akajya ambwira ati we njya gusigura ngwino banzu rero buryo dukora ryuma dukoresha nkajya mfata ako kanya nyine uko agiye itagamamagara kuri telefone uko agiye kuri telefone nkaza so uko mbireba nyine kimwe nibwo yambwira ati genda usobanura sinema iyo ngiyo yayimpaye imara nka desomene nyifite yarabona wapi ntari zabivamo kandi ngeze ndeba sinema ngo mfate ngo nirebye amasaha 2 yawe nkora sinema nyine naje aho ngaho ahita ambwira ngo ndaje ngiye muri dusha nsigaho yansize asanga mejeje kuyikora ahita yifata ajya kujyana judginga n'abandi basobanuzi icyo gihe nibwo babaze basanga abasobanuzi 4 bari munsi yanjye kandi aribwo ntangiye ku sinema yanjye ntabwo mvuze amazina biba ngombwa ko mbitekerezaho niba ndusha 4 mvuga nti ibintu nabikora ko natangiye urakubwo urumva aho ngaho ntago mbimenya abo ubizi bisaba utumenya courage bakoresha nizihe umuravu uri muri sinema nowe ibintu byo kandi utari muzamara cishamo za nkuru izi nkuru nari nzifite ko nani blague narazi na blague ahubwo statique mu kintu nijari ikeneye yes reka tuve mu Rwanda tugarukire mu Burundi twaye twavuze ingene wavuye mu Rwanda uza mu Burundi waje mu kantu gusigura filme urashitse mu Burundi nshaka duhere ku mizi nyene tudugiye kugira ngo tumenye Vijay King KABUTINDI urashitse mu Burundi yeske umaze gushika mu Burundi wasanze nyene ko ari witeze ko azokwakira mu gusigura filme niko vyagende byarakoye gufatisha Buja Flavor nkuko je byanyoroheye